jecha dinqii dadhabsiisaa kan durii fi kan arraa qaroomaa hin shaaramne qur'aanatu nurkaa jira takka kufee hin argine kan jecha rabbii qabee warri kufee jaa'amu warra qur'aana dhabee namni kufee jaa'amu nama qur'aana dhabee jecha dinqii dadhabsiisaa kan durii fi kan arraa qaroomaa hin shaaramne qur'aanatu nurkaa jira takka kufee hin argine kan jecha rabbii qabee warri kufee jaa'amu warra qur'aana dhabee namni kufee jaa'amu nama qur'aana dhabee sababni caalaa maleeykaa taheeni jibriil wahyii qur'aana baadhannaani gooftaa ji'oota kan tahee ramadaanni sababa keeysa bu'ee fi qur'aanni sayyidul mursaliin caalan anbiyaa wanni caalmaa argate nabiin kiyyaa waan irratti bu'ee fi caalaan jecha qur'aanini isaan ashrafal khalqi caalaa umaadhaa taheeni atis onneeti keeysa qur'aanni yooniif qubate gaafa san ahlullahi caalma yaa argate gaafa san ahlullahi caalma yaa argate yaaroo taa'uun hin taanetti maaliif teenya yaa firaa abbaa biraa hin eegini diin keenyaaf numaa jira je'eetti ol ka'ee kunoo markazul hiraa je'eetti ol ka'ee kunoo markazul hiraa jecha dinqii dadhabsiisaa kan durii fi kan arraa qaroomaa hin shaaramne qur'aanatu nurkaa jira takka kufee hin argine kan jecha rabbii qabee warri kufee jaa'amu warra qur'aana dhabee kan kufaatiin yaamamu nama qur'aana dhabee baagaatti geeysee hin dagaanne hin dagatamtu isin faayaa dachiti warra qur'aana baatu isinii dhaloonni biyyi eeggatu isinii dhaloonni dacheedhaaf taatu dhaloota qur'aanati hin beekan diigu ajaja arshii oliif irratti eegu dhaloota akkanaati kan shayxaanni aaru isaanii warri sharri maal amaltu maa xahaaru erga fuudhattee seenee harka kee qur'aanini warqii waan akka teeysee carqii achin eegini erga fuudhattee seenee harka kee qur'aanini warqii waan akka teeysee carqii achin eegini jecha dinqii dadhabsiisaa kan durii fi kan arraa qaroomaa hin shaaramne qur'aanatu nurkaa jira takka kufee hin argine kan jecha rabbii qabee warri kufee jaa'amu warra qur'aana dhabee namni kufee jaa'amu nama qur'aana dhabee warri dhiisuu hin taane haqni isaanii ustaazota qur'aana barsiisanii diiniif dhaabbatan tasaanii dhiisanii fuuldura akka toluudhaaf dhaloonni osooniif raaree fi gaarran dubbatan lafaatiitiin barachuudhaaf lafaatan rakkoorraa gama rakkoodhaatti ceetan dhaloota ifalaachuudhaaf lafaatan waaree gama keeysaniin kun hojiirraa barachaa ربين هاقود جنة عمري تيسن دجا وارقا ما خيسنين هونو جيرا برجا
رب هاقود جنة عمري تيسن دجا jecha dinqii dadhabsiisaa kan durii fi kan arraa qaroomaa hin shaaramne qur'aanatu nulkaa jira takka kufee hin argine kan jecha rabbii qabee warri kufee jaa'amu warra qur'aanaa dhabee namni kufee jaa'amu nama qur'aanaa dhabee dhaagay gurraan si buusaa waan as jira waan inni barsiisu markazul hiraa qur'aanaa fi hadiisaa caqiidaadhaa fi siiraa tarbiyaa fi tajwiidaa ammas maaddaa haraashii warri hiikan beeyne maaddaa haraashii hiiknisi warra rabbiif je'eeshii hiika maaddaa haraashii warra rabbiif je'eeshii hawaasni tolli isaanii eeggamu hawaasa amantiisaatiif quuqamu ummanni akkasii yoomuun diigamu bubbee baaraatiin garaayyuun raafamu hawaasni rabbiin arkatee waa hunda yooniif rabbii hedhabdee mee maaluma qabda hawaasni rabbiin arkatee waa hunda yooniif rabbii hedhabdee mee maaluma qabda yooniif rabbii hedhabdee mee maaluma qabda jecha dinqii dadhabsiisaa kan durii fi kan arraa qaroomaa hin shaaramne qur'aanatu nulkaa jira takka kufee hin argine kan jecha rabbii qabee warri kufee jaa'amu warra qur'aanaa dhabee namni kufee jaa'amu nama qur'aanaa dhabee kan kufaatiin yaamamu nama qur'aanaa dhabee kan kufaatiin yaamamu nama qur'aanaa dhabee